Kuća Pristonovih, spavaća soba. Kraj Pavlove postelje sedi Id i vlažnu maramicu stavlja na Pavlovo čelo. Pavle bunca. Slogovi koje izgovara su bez ikakvog smisla. Glavu okreće s jedne strane na drugu. Doktor Bani razgleda listu pregleda krvi. Ni posle 14 dana krvna slika nije ništa bolja. Postoji rizična opasnost ugrožavanja jetre. Ništa ne jede. Ne mogu da ga prisilim da pojede čak ni običnu supu. Princ je oslabio, omalokrvio i realna opasnost po život postoji. Želim da princeza bude ovde ako se dogodi najgore. Nadam se da neće, ali u nekim slučajevima medicina je nemoćna. Ulazi Olga, koja se vraća s puta. Ona jurne ka Pavlovoj postelji, usput skida šešir i mantil. On gori. Za vreme krize temperatura mu ne silazi ispod 40. Gospode Bože, moramo mu je spustiti. Id, donesite lavor mlake vode i viski. Id izjuri iz sobe. Olga raskopčava Pavlovu pidžamu, masira mu grudi. Id se vrati sa lavorom i bocom viskija. Olga sipa viski u lavor. Dobro, nakvasite 2 peškira i pomozite mi da mu skinem pidžamu. Id se ukoči. Olga počne da raskopčava Pavlovu pidžamu. Tek tada shvati da Id stoji nepomično. Jeste li me čuli? Spustite mu nogavice. Princu? Nikada niste vidjeli nagog muškarca. Mislite li da se njihova visočanstva razlikuju od običnih smrtnika? Pa sada ćete se uveriti da ste živeli u zabludi. Obe skinu Pavla. Id okreće glavu koliko je to moguće. Trljaju ga peškirima. Konačno završe sa masiranjem. Pokrićemo ga samo čaršafom. Ako mu temperatura ne spadne za pola sata, iznova ćemo i iznova i iznova. Olga miluje Pavla po čelu. Podvuče ruku ispod jastuka kako bi ga bolje namestila i ukoči se. Lagano zgranuta izvuče ispod jastuka revolver. Gleda u oružje, a potom u Id. Princ je govorio da bi bilo najbolje da se ubije. Ovako predstavlja samo teret za vas, decu i sve oko sebe. Tražio je da mu donesemo oružje. I vi ste mu dozvolili da drži revolver ispod jastuka. Za vreme jedne krize, kada je bio u besvesnom stanju, major Šarp je izvadio metke. Olga obuhvati Pavlovu glavu. Id izađe iz sobe. Neću ti to dozvoliti, Pavle Karađorđeviću. To ti neću dozvoliti. Kuća Pristonovih. Olga i doktor Bani sede na terasi. Iza njih je prozor, prostorija u kojoj leži Pavle. Spava. Hoću da znam tačno stanje, doktor Bani. Malarija je opaka bolest, knjeginjo. Nadamo se da će kinoplazmin koji ste doneli dati dobre rezultate, ali bolest je iscrpla knežev organizam. Jetra mu je otekla, što ukazuje da se parazit, koji je životinjskog porekla, i dalje razvija u crvenim krvnim zrncima i da zagađuje krv. Sve to je uzrokovalo srčanu slabost. Ne želim da vas plašim, ali kada se sve ima u vidu, nisam veliki optimista. Reći ćete mi šta treba da radim. Ovo je borba koju ne smijem da izgubim. Zar smo morali da prođemo kroz ovaj užas? Samo zato da bi Pavle ovde umro. Mislim da postoji mnogo veći problem od malarije, visosti. Kod kneza su prisutni vrlo ozbiljni simptomi depresije sa halucinacijama o samoubistvu. Morate strogo voditi računa o njemu. Kod svake bolesti važna je želja bolesnika da ozdravi. Ja imam utisak da knez to ne želi. Da se njegova želja za životom jednostavno gasi. Varate se, doktor Bani. A i da ste u pravu, ja ću je vratiti. U to budite sigurni. Kuća Pristonovih. Kraj Pavlove postelje sedi Olga. Spava, ali drži Pavlovu šaku. U drugoj ruci drži malenu futrolu obloženu tamnim somotom, u kojoj se nalazi njena prva seda vlas. Pavle sporo otvara oči. Potrebno mu je neko vreme da se pribere. Okrene glavu i vidi Olgu u fotelji. Posmatra je nekoliko trenutaka. Spusti pogled prema ruci koju Olga drži. Sasvim malo stegne i prste, ali to budi Olgu. Pogleda Pavla i pokaže na kutiju. Ovde si je čuvao. Tvoju prvu sedu vlas. Da. Koliko si dugo tu? 11 dana. I noći? I noći. Kako se ti osjećaš? Nešto bih pojeo. Makar supu od kornjače. Olga ustane, zagrli ga. U tom zagrljaju je sva moguća nežnost koju ona osjeća prema Pavlu. Morat ću da probudim Svahilija. Poljubi Pavla u kosu i pođe ka vratima. Iz daljine se začuje histerično trubljenje automobilske sirene. Gospode, šta se
sada dogodilo. Uleti Šarp, mašući kovertom. Pobedonosno pruži koverat Pavlu. Ovaj pismo doda Olgi. Olga pogleda koverat, vidi da je već otvoreno. Pošto ste već pročitali pismo upućeno princu, recite nam o čemu se radi. Johannesburg. Molim? Selite se u Južnu Afriku. Johannesburg. Olga pogleda Pavla, klekne i zagrli ga. Konačno odlazimo, dušo. Johannesburg. Olga sedi u fotelji sklopljenih očiju. Čuje se muzika valcera koji su igrali na balu kod Zije Werner. Ulazi Pavle. On je mnogo bolje. Zaustavi se kraj Olgine fotelje. Gde si ti? Nećeš verovati. Bila sam na balu kod Zije Werner. Sećaš li se kako smo igrali? Kada sam te prvi put ugledala, pomislila sam, on je strašno stiljiv. Ja? To mi nikad nisi rekla. Znao sam da nam je određeno da život provedemo zajedno. Pomislio sam, liči na staro egipatsku kraljicu Nefretiti. Na vratima se začuje kucanje. Id otvori vrata. Vaše visočanstvo, došao je njegove ekscelencija Jan Smac. Pa, pustite ga, pobogu. Priđe vratima na kojima se sretne sa Smacom. Uđite, dragi prijatelji. Smac uđe, poljubi ruku Olgi. Vaše visočanstvo, donosim vam 2 vesti. Pre nekoliko dana dan se drži u tajnosti, komunisti su streljali generala Dražu Mihajlovića. Zaprepašćeni Pavle se sruči u fotelju. To ne može biti istina. To nikako ne može biti istina. Nažalost, jeste. Bože, kuda to srlja moja zemlja? Smrt generala Mihajlovića potvrđuje konačnu pobedu komunizma u Jugoslaviji. A kakve su posledice komunizma, najbolje pokazuje Rusija. Josip Broz se ne bi usudio da strelja generala da nije imao saglasnost Britanije. Prepuštanje Jugoslavije u ruke komunista potvrđuje da je Velika Britanija učestvovala u puču 1941. godine. Pavle, prepuštanje Jugoslavije ideologiji i sistemu vladavine komunista pokazuje da si ti radio najbolje za svoju zemlju. Konačno je istina izbila na videlo. Biće mi važno zbog dece. Užasno je osjećanje ako deca ne veruju u časnost svog oca. Jelisavetu su čak i deca ovde u školi maltretirala zbog laži koje su njihovi roditelji govorili o meni. Budi pošten, Pavle. Jelisaveta je nokautirala devojčicu koja je rekla nekakvu gnusobu o Pavlu. I ako sve bude kako kažete, ako se čak i prihvati da bi za Jugoslaviju, a verovatno i za zapadnu Evropu, bilo mnogo bolje da se ostalo pri politici koju sam ja vodio, ostaje tragična istina. 1,5 miliona ljudi u mojoj zemlji je izgubilo živote. Kako to prihvatiti? To ide na savest saveznika. Zar je oni imaju? Id unese poslužavnik sa čajem. Olga joj mahne da će ona sipati. Id izađe. Jane, šta je druga vest? Ovo je u strogom poverenju. Početkom godine u posetu nam dolaze kralj George VI i kraljica Elizabeta. Danas je stigao telegram Ministarstva spoljnih poslova. Pavle, moramo se videti sa njima. Oni su nam možda jedina mogućnost. Bulevar Saint-Germain. Sunčan dan. Pavle i Olga šetaju. Zastaju pred bukinistima. Pavle i Olga se ni po čemu ne razlikuju od ostalih prolaznika. Ovo mi je nedostajalo u Neišvili u Johannesburgu. To osjećanje pripadnosti nekim ljudima, iako ih ne poznaješ. Mi smo se naprosto odvikli da uživamo. I zato sada uživaj u Parizu. Hajde, kupit ću ti knjigu. Zaustave se kraj jednog bukiniste, koji je okrenut leđima. Uslužuje neku mušteriju. Pavle podigne knjigu. Johann Wolfgang von Goethe, Faust na nemačkom. Ovo izdanje nemam. Onda ću ti kupiti nju. Kada smo iz Južne Afrike stigli u Lozanu, mislio sam da sam se ponovo rodio, ali nijedan grad nije kao Pariz. Dok Pavle govori, kapetan Marković se zapanjeno okreće. Teško je odoleti svim lepotama ovog grada. Mislim da ih niko nikada neće moći da opiše. To se mora doživjeti. Spusti novčanicu pred kapetana Markovića i krene sa Olgom. Kapetan Marković spusti poklopac na svojoj pokretnoj tezgi i zaključa katanac. Brzo krene za Pavlom i Olgom, ali suprotnom stranom ulice, vodeći računa da ga oni ne primete. Bistro. Kapetan Marković ulazi u bistro, priđe šanku. Stojković radi kao šanker.
Nalije šolju kafe, dođe do Markovića i spusti je pred njega. On je ovde. Ko? Knez Pavle Karađorđević. Previše ste stajali na suncu za onim vašim knjigama, Markoviću. Pavle Karađorđević, ja neću da ga nazovem knezom, nalazi se negde u afričkoj Božjoj materini. Gospodine majore, pre nepunog sata od mene je kupio Fausta na nemačkom. Sa njim je bila i knjeginja. Pratio sam ih. Stanuje u kući u ulici Šefer, broj 41. Odmah kraj trga Trokaderu. Raspitao sam se u obližnjem bistrovu, tu je već nekoliko meseci. Kako da mi to ne znamo? Marković nemoćno raširi ruke. O ovome nikome ni reči. To je naređenje, gospodine kapetane. Razume se, gospodine majore. Obavestit ću potpukovnika. Vi nemojte raditi ništa.